na eye ngumasuamu ensem no emu Senya West supervisor Adom Ghana Education Service no Orire Victoria Boatin Amponsan Awutu Senya mense no mu na wokasa esempotem wo ba ho how de omu obi pa na wo se wo hwese de free SHS na se de sukuu wo nsem wasi enkoye wo ho no ha adwen pa wo se abatan dodo no a free educational policy na ekoso ni nti na ne eya na obi asum the beti ko so mre school tu be kwasua dan ba komu no cheche ni gina nkwada wo ha eko ha ni du anim de okakra ne binte nti ama nkwada no abo apeso pa Victoria Boatin Amponsan security supervisor ewo Senya Breku na wode to yamani boni anim se classrooms ni bi wo hono mu a adesuafo no abobo apeso ewo hono mu afoforo nso wo hono mu a wonum enin kunya dodo ya ni nyina ekafo a emoa emma de kire ene adesua enkonkan ewo Awutu Senya mensene ni mu oni amani boni nkomo twetwe mu no ene wodi tu dwa se adesuafo a wonum ewo Senya Breku Zion ade se wonum ekompo ano ansan wonum akoja wonan ni nyina agina se woni agyanan bia ewo wonum school mu hono mu eno nso betumi de ohaw abankoda no so Mami at the Sanse meet to Jawa Bra, Awutu Senya West Mensino, Echo be a 6-unit classroom block, and no, I was Senya Breku Zion Basic School anymore. Baby, a business is here, no, Konya ni ho, Konya ni classrooms, no, and I still crampon Kalano Modoso. It's a base 60, Kwayachimukra 60 in the class, and who say a dorsal. It we still need as a classroom. Mensini Kratchia wore Awutu Senya West. Joseph Edu editor just say Messin ebon homodin said ye be ya obeboa adesua ho nsem ewo hono mu na ofa sa akwanya no so e de asobo fomo a obesha CSC health insurance office ewo Awutu Breku mesre oman say woni beko na school management woni beko school no no ahwe se sa kaya ya boya e de assist school dan enkoye with benches essence say beba na be hu say yenya me bi ensem fata ewo classroom sunu dia emboa abra wadi asobo fom a wo ba be hyase SC health insurance office ene nurses banglo ewo Awutu Breku no ena jase hine wo Awutu traditional council na kwesi ahen ebo mensini krache na baso so wo ba be hyase edise adwumai ewo honomo essence kan ni be no wonum tu kwantentini asana otumi akwakoye health insurance card ni bi nti senia mwa DCD boa Brekuman no in fact amana na aboku ade na ne agedisi ho pa nti yesere se adwuma ana ne soda ya be kate ombo modern adwuma no nkoso